Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. En esas haberler hakkında tamam şu dakikada. Ermeni bazarda tantanalı surette 2 bala bahçesi açıldı. Akmejit'te gelecek sene büyük iş becerilecek. 2018 sene yanvarının birinde Kırım Cumhuriyet territoriyasında yanı yeminliler mahkemesi çalışıp başlayacak. Koyaş yani vodnaya koyulan sakinleri yanı yılını su ile karşılayacaklar. Akmejit'nin Apazova sokağında 2 ay evvel kanalizasiya ağları keçirilip başlandı. Bu ve diğer lihalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Kezlev'nin en büyük azbarlarından biri gayridan tamir etilüğünden son açıldı. 4 sportif meydan, bala oyun meydanı ve rahatlık zonası ile azbar Kezlev'de kompleks rekonstruksiyadan son açıldı. Bu haqda Kezlev memoriyatının matbuat hizmetinde haber ettiler. Gayridan tamir etilgen azbar Kozitov kameraları ile donatılgan, böyle çare territoriyаны vandallardan kurçalamağa yardım eter, hem de evlerinin sakinleri onlayn şeklinde oynagan balarını kozete bilecekler. İş günü sonuna kelayotganda Akmejit şehrinin çeşit koşalarında böyle katı davuş eşitildi. Şahatlar ijtimoiy ağlarda fotoresimler ile paylaşalar, olarda kokte açık aydın beyaz sızıq görünüyor. Fevkalade vaziyetler nazirliginde haber ettiler ki kurtarıcı hizmetke şimdilik müracaat olmadı. Adamlar aytganına göre davuş Ata Karasulbazar rayonuna barıp yetti. Çoğusu yerlerde avtomobil signalizatsiyalar çalıştı. Resmi tefsirler yok. Akmejit'te Mercedes samasval arabasının çatıştı. 4 yaşlı bala koma alında buluna. Kaza Geroyev Stalingrada sokağı rayonunda yüz berdi. Yengil araba yol chetinde kaldırılgan yük maşinasına kelip ordu. 2 keçik bala zarar gördüler. Ekspertler yol nakliye kazasının sebeplerini belgileyler. Kırım Cumhuriyeti boyunca Rusiya Federal Xavfsızlık Hizmetinde sınırcılar idaresinin xadimleri brakonyerlerinin planlarını bozdular. Kerişte Rusiya Federasyasının 2 grajdanı yakalandı. Yakalanı vakitinde balıkçılarda 169 dane pelingaz balığı tapıldı. Evvelki kıymet keçuvge göre devletke ketirilgen zarar 26.000 rubleni teşkil etti. Ermeni bazarda tantanalı surette 2 bala bahçe açıldı. Svetlячок bala bahçesi rekonstruksiya işlerinden son çalışıp başladı. Belasnežka bala bahçesinin bazasında ise 100 yerlik modul bala bahçesi kuruldu. Şeritçik kesildi, anahtar berildi. 220 yerlik Svetlячок balabakçası balalarını kabul etmeye hazır. Kapital tamir işlerden son eski binanı tanımak kıyın. Onun ok tarafı yanılaştırıldı, takımlar abadanlaştırıldı ve yana şahit blok yerleştirildi. Ekskursiyadan son musafirler balalarından görüştüler. Kenceler şiir ve oyun çıkışlarını hazırladılar. Спасибо всем сегодня говорим. И за новый детский сад от души. Herkesten çok bu hadisege ana babalar kuvanalar, endi olarının balları yanı, temiz ve onaytlı balabakçasına katlayacaklar. Мы очень счастливы, что наконец-то наш садик открылся. Мы каждый день тут ходим, ждем, что вот-вот произойдет тот момент. И сегодня это было торжественное открытие. Мы очень счастливы. Наш новый, современный, яркий садик. И это очень большое событие для города. Belasnežka balabakçasının territoriyasında esendi yanı 100 yerlik modul balabakçası peyda oldu. Bu bina son kez zemanevi texnika ile donatılgan. Terbiyecilerinin de tecrübeleri büyük. Balabakçanın müdürü ise bu müessesede 30 yıldan beri çalışan. Ayta ki iş koşuldu. Balabakçanda 400 balanı terbiyelemeye gerek. Работы начали производить 9 сентября, и вот он уже закончился полностью, сдан под ключ, как вы видите, детский сад, который уже можно хоть завтра заводить детей. Мощность этого детского сада 100 на 100 детей. Он 4 группы по 25 детей. Okul tahsil müesseselerinde yerler gerekli miktarda temin edilü meselesi Ermeni bazar şehrinde çözüldü demek mümkün. Eki balabakçası açılışı şehir için emniyetli hadise oldu. Открытие этих 2 детских садиков
сократит очередь детей в детские садики в городе Армянске, значительно сократит. И на следующий год планируется еще открытие одного детского сада. Я думаю, что мы полностью очередь уберем в Армянске. Яңа Веземаневи балабақшаларының қапылары әнді ачық, яқын вақытта мында кенжелер өз вақытларына мерақлы кечірежеклер. Алиме Гайбулаева, Иван Евдокимов, Миллет үшін. 2018 сене январның бірінден Қырым Жемхурия территориясында яны Эминлилер махкемесі чалашы башлайжақ. Енді жемиет бөле жинайы ишлер бақылуында іштірак етежек, іштіракчилер жедвелі сайлав или белгілене. Эминлилер институтына тек Русия Федерация гражданлары кіре бөле, оларның яшы 25-тен аз олмамақ керек, емде махкемиет олмамалы. Бүгінгі күнде Қырым Жемхуриятының эпосы махкемелері үшін 59 bin эминлилер отырышчылары олмақ ләзім. Институт чем интересен? О том, что все-таки присяжные заседатели – это для них главный вопрос факта. То, что произошло, без вопросов права. Вопросы права они не имеют права обсуждать. Они только могут сказать, виновен, не виновен, причастен, не причастен. А уже вопросы права – это чистая юриспруденция, чистую судебную работу. Ахмет-Житті кележек сене бір sıra миқиязлы реконструкциялар кечірілуі планлаштырыла. Буақта матбуат конференцияда шәрбашы Игорь Лукашов тарифатты. Шәр мемориаты Ахмет-Житлер үшін яны елық бақшыш азырлады. Тахта үстіне тұрып, таймақ әнді мүмкін ве ән әсасы бұ хафлы дегіл. Құруджылар мұнда шейні деніштерелер. Әскі плиткадан башлап, фенерлерге барған же. Гагарин Астират бақшасында реконструкция аледа девам ете. Мұнда келгенлер де чоқ. Часто гуляете в парке? Конечно, Да. Каждый день почти. Как вам изменения? Очень круто. Кататься можно, не надо никуда далеко будет идти. очень круто. По проекту все должно быть довольно прекрасно, зелено. Ну, пока так оно все еще подразбито, грязи много. Грязно. Құруджыларының әсас вазифесі бұ ерні Ақмет-Жит сакенлері үшін әсас ратлық ерге чевірмек. Бұ ішке 40 миллиондан зеде рубле айрылды. Бұ паралар енді ішлетілді. Яғмұрлаваға бақмадан мұнда иш қайнай. Глянцы монтируем. Для чего? Для фонарей. Это основа для фонарей. И как скоро засветится парк Гагарина? Ну как справимся? Яны фенерлер қысмен әнді ерлештірілді вечалы шалар. Ағымдаки елінің сонуна же асфальт ішлерде екімленежек деп ишандыра шәрбашы. Там нужно было очень много забутить щебня, камня с тем, чтобы убрать эти плавуны, чтобы дорога не проседала. Вот этим сейчас занимается. В общем-то, в принципе, по большому счету, на этой неделе погода вроде бы устоялась, и будет достаточно тепло для того, чтобы это все закончить. Бұл пайтақ сакелері үшін елбаш байрамларға гүзел бір бақшыш олажақ. Шер мемориятінде кележек 2018 сенеге де бұйық планлар тызылды. Тұқынты яны пробкалар ве парковка меселерінің чезілуі бірінші ерде қала шәрдеке әрекетіні енгілештірмек үшін мемориятте дорт дурақның еріні деніштірмек ақта қарар алды. Лилия Виджат, Арзы Хасьянова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Украин гражданлары Русия ханулары бойынша Қырымда көтерілмеген мүлкиет сатын алалар. Бұл ақта Девлет регистр комитетінің башы Александр Спиридонов білдірді. Идаренің ребері қайтетті ки топрақ квартиралар евлер сатын алуына Киев тарафтан сезлендірген қорқузывлар кедер әдмейлер. Сөз келер ақта юрсетілген Украина сакенлері ясақлар ақта ұныталар. Әмді башқа мемлекетлерден келген гражданлар ярамадамыздың территориясында Русия хануларыны бинайын иш көрелер. Четел шеркетлерден ве физик шахысларға Қырымда 14 bin мүлкиет ақықы қайтылынған. Тенденция сохраняется, когда резидентам, как физлицам, так и юрлицам иностранных государств, для нас, не резидентам, необходимо приобрести ликвидное имущество или, наоборот, продать там комплекс автозаправочных станций, сеть фармацевтических аптек. То есть формально-то ушли, да, вот бывшая система АТБ, ныне ПУД, тоже был единый собственник из Днепропетровска. Когда речь идет о деньгах, то юрисдикция имеет второй характер.
Яны ел хавсызлыкта февкуледе вазиет назырлыгынан хадимлері яны еллық салютлар сатылған ерлерде рейдлер кечірділер. Бұ тәдбірлер қырымлыларны февкуледе вазиетлерден қорчаламақ үшін кечіріле. МЧС хадимлері қырымларға ве ярмада мұсафірлеріне мұрajat етіп хатырлаталар. Байрам көлері девамында янгын хавсызлығы қайделеріне диққат айырмақ ве мұқайт олмақ керек. Ну есть вода. Ну чистая, как слеза. Қояш яни водный акуюнын сәкенлері бұ яны елны эвелері олғаны кебі әр күн чапчақларға сув толдырудан башламай жақлар. Борулар денештірілген ве сув ағы капиталь тамир етілген сон кранларда су пида олajak. Шашылajak водный акуюнды 20 ел сув йохада. Уже 18 лет мы без воды и вот пользуемся водой из скважины. Ну, естественно, глубина скважины небольшая, соответственно, вода по химическому составу своему не очень полезна, даже вредна. Поэтому приходится ставить и фильтра, и очищать воду, и применять кипячение и так далее. Ну вот. Так живем. Букойде су теменеткен система барыда, ама эски борулар она çalışmaға бермеді. Меселенің чүзіліві екебен 14 тенесі башланды. Ерлі активистлер лейха ишлеп чыхардылар ве кой худжалығына зерлігіне мұрajat еттілер. Была инициатива местных жителей, была инициатива и с помощью предпринимателей. Разработан проект. Этот проект нашел своей поддержки на уровне государственных программ. Ну, в результате мы имеем более 7 километров сетей водоснабжения, имеем свою станцию перекачивающую. Ну и с января месяца следующего года уже начнутся индивидуальные подключения. В свою очередь каждый сможет, получив тех задания, подключиться к сети централизованного водоснабжения. Ишлерге 18 миллион рублей масраф етілді. Он бір сухақта бору денештірілді. Яқын вақытта 201 evde сув olacak. Енді иш сәкенлерінің қолында. Су меселесі Қырымның әр бір қошысында чезіле біле. Бұның үшін тек сәкенлерінің тәшібісі керек. Приходите в Министерство сельского хозяйства с проектом, и у вас вода в течение года-полтора будет и все. Но самое главное, вовремя принести проектно-сметную документацию вместе с экспертизой. Все. Деньги в республиканском бюджете есть, и в федеральных бюджетах есть. Министерство сельского хозяйства поддерживает устойчивое развитие. Су или тәмінлену системасы земаневи инновации донатыла. Оны ұзақ ерден идаре етмек мүмкін. Яни егер меселя қаза юз берсе, оны планшет яда телефон ярдымынен тапмақ ве аты йоқ етмек мүмкін. Нариман Тарсинова, Иван Евдокимов, Милет үшін. Ақмесжит Аппазова соқағында 2 ай евел канализация ағлары кечеріліп башланды. Бұ вақия қуанчлы еді, ама бұ ал чоқ девам етмеді. Ишлер тек 5 күн алып барылды. Сонра есе құрыжылар соқақны қызалған алда қалдырып йоқ олдылар. Вақия керчектен де қуанчлы еді. Чоқ елар девамында 1-ші сефер Аппазова соқағында шер канализация ағыны кечеріп башладылар. Инсанлар бұ ішіні чоқ елар бекледік деп тариф етелер. Ама ишлер тек бір қач күн бежерилді. Құрыжылар қазып башладылар ве садыжы йоқ олдылар. Қаздылар, дағыттылар, тоқтылар. Bir 3-4 gün 5 gün çalıştılar. Yarı yolga jet ekrançıq truba koyup kapattılar. Ondan bu yana buna bakınız. Derin kuyular kazdılar, truba koydular. 1-2 üstüne septiler. Öyle de derin kuyu kaldı. 1,5 aydan beri bekleyimiz. Ekskavator oktyabr ayının sonunda kazıp başladı. Tamam sokağının merkezinde er yerini kazıp çıktılar ve hatta borular yerleştirilip başlandı. Bundan son ne olğanı şimdigece sır kala. Ne yapmak gerek? Kimge aytmak gerek bunu? Bala çağa var. Hepsi her gün işke katnaylar, okuşka katnaylar. Desatqa mına yaş balalar var. Bunda kaç kere yece adamlar keleler, bilmegen adamlar keleler mına kaç kere yece çıkıp geçirdik bundan çamurlar için. Траншеяның янында мектеп, район поликлиникасы ве жами ерлеші. Балалар чухурға түшмелері мүмкін бөле төліке бар. Әжіле ярдым полис ве янгын машиналары керек олған вақыт атты кечіп оламазлар. Первое движение, которое мы произвели, это вызвали вас. Если будет опять какое-то такое продолжение бездейственное, то, естественно, я сама лично обращусь в государственную администрацию. Мы подпишем протокол, соберем подписи у соседей и обратимся как-то, наверное, в администрацию, потому что никаких движений, никаких улучшений нет. Адамлар да қач вақыт акимиет эмалығына даянмаға мечбурлар ве не қадар чамурға басып йөрежеклер. Адамлар бұна энді алышқанларыны қорқу доғыра. Энвер Аблезис, Магомед Нестуров, Миллет үшін.
Ақмешіт районында Святой Николай күніне бағышланған байрам тәдбірлер кешті. Шу күні эпосы тасыл мәселелерінде мевзуи дәрслер, конкурслар ведигер тәдбірлер кечірілді. Ақмешіт районының чешіт ерлерінден 60-тан зеде бала топладылар. Баларны виана, бабаларны викторина ве концерт программа кувандырды. Вот это вот одна из комнат, кухня, которая нужна, как говорится, для каждой семьи. Базер бей құрылып бітмеген evini көстере. Енді яны evге көчмеге isteyim dey. Уч балалы буюк айлеге ана бабаларының eski тарашлы evinde çoxtan berli yer yetişmeydi. Да, было тяжело. Спасибо государству, вот помощь какую-то выделили. Это хорошо для нас, которые вот, не в состоянии был строить. Сейчас чуть помогли. Ev xuruculuğunu yekünlemek için bugün 12 adam maddi yardım aldılar. Bahçesaray memuriyetinde onlarını sertifikatlar ile takdirlediler. Onların arasında Bazer Bey, o öz evini Kırım'a kayıtkan son 20 yıldan beri qora. Bu vakit içinde indi ev divarlarını koterdi, damını kapattı ve kommunikatsiyalarının bir kısmını geçirdi. Nevbetteki sonki basamak içki işler. Потихоньку будем уже комнатки осваивать. Надо делать потихоньку. Переходить уже жить. Paralarını masraf etmek için 9 ay berili. Onlarını xuruculuk malzemelerge ve ustalarının işlerine masraf etmek mümkün. En mühimi ise hesabet vermek, hepsi paralar tek xuruculuk maksadlarga sarf edilmek gerek. Мы видели их глаза, что когда они получали, все говорили, что никто не ожидал, что такое может случиться, что мы когда-то получим, что это когда-то дождемся. Когда попросили даже им сказать слово, знаете, вместо слова было слезы. Понятно, кто-то доштукатурит дом, кто-то накроет крышу, кто-то купит окна, двери, но дом станет полноценным. Orta karada maddi yardım 170 bin rubleni teşkil etti. Memuriyet xadimleri işandırğanlarına göre gelecek sene muhtaç vatandaşlarımızga da çok para ayırmağa tırışacaklar. Enver Ablazis, Hasan Zevadinov, Millet için. Ақмешіт мемориеті интернетте Ярмаданын эсас йылбаш илванына бағышланған видеороликны ерлештірді. Бұл құшлар ұчқан юксекліктен күндіз ве геже вақытында чықарылған кадрлар. 24 метрлік суни нарад әнді Ақмешітнің баш мейданында турмақта эпосы қырымлылар үшін оның ярықлары тантаналы шекілде декабрның 22-де яқылды. Қырымда сувасты нарад терігі ерлештірілді. Қырым дайверлері тақымы кефе көрфезінің түбінде йылбаш нарад төрігіні ерлештірділер. Бұл ақта ось ВКонтакте сайфесінде акцияны тешкіл еткенлерінің бірі Владислав Дядченко хабиратты. Акция әнді 3-ші кере кечіріле дайверлер 4 метрлік теренлікке тұштылар. О күню сув арареті 9 градусы жақны тешкіл етті. Біздің мұхберлеріміз тазе малюматлар өзерінде әнді чалышалар, хаберлерінің ев бетеке чықышына қачырмыз.